Букла дали... Мека како Букки шо. си, да се не подобни ти треба. Кај шока плочиц, ајде Джейков. Иклов, ајде. Иклов. Кера се е упал, да. Да. А? Беше ти. Павел. Ако нека му утропи. Велт Менцар, шајте те рама решавате молина пределата славина. Поздрав Марија. Господи се Христе, мен дај слава, час, величанство, каledivec, Господи, родај Господи то помоć, родај Господи то благослов, родај то лице Исусе, родај то Господи, благослов свако срце, благослов свако породица, сваког хер, даде Господи саремен, Господи тоа спремно диете да слава, час, величанство, те запалинајто с вишината свето барана, Господи. Палинајто с висинајто со слава времење Исусе. Амен. Амен. Бог е победио, Бог е
Господ, ки при доброта увек пребивини ко понардо, ова врла ко понардо. Ева нешто со ваljani малим тут на неки начин те радуини, ем то храбрини, не со се два, со се... А ја бари привилегија тоа ме на вас заедништо дела, ја бари привилегија, а мен сар нардо тоа ме на вас могучност, присутност да влесто камаро живот. И Господе рад заправо кој ќе шетува керав трени или каква време, а да те, тако да мангалате во керавмен ги овна менини педникат, и овке ни неки пуви, пре него су неки пув, и ке далоки пува, и авдие ови за овек исто. И ако дика Исусе со животи ко Евангелја, дика е шукар делио ко овчини джако народ, тако да авдие Господи исто мангалавате чинини ко маре животи. И ов никад накам те престанините чинина ва шукар делија. Jer dole su Afio kjeri kad god on neka roden ova da te kol. Tako da radunjentu men sa narodu, radunjentu men penjalen praljanen glaso pratnjanen prekalo internet. Džanen da kada rio devel tu men car. I odeli šajtova kratnege da sve prisutno. Kojeg trenutko odel svugde prisutno. Le se hvalo, le se nekole su na blagoslovi me. Kva su mema gumteva kratu men car te dole su Afio. Magumteva krada kod elke da njelegi pub zapravo Gospod so penđa nakam te čajpe nardon čororen. Dželena su se vo Isus vakeđa su učenicu. Isus kad vakeđa da valjanite džalko krstu i kad ovo da ri izjavini ke penona da osin čovječi kol muči me, zlostavi me i da previše i da budka patini i da kol mu dardo i tako dalje. Da posle 3 veka vaskrsine. A dva ole su učenice u kojih trenutku naš knjete razumine. Ne se učenice, ava na neki način i njelenge starteva krao koja sad nešto su on smatrinđe da ko Gospod kačanen samim time, da ko on na neki način koven bizo Gospod ili bizo Isus. I onda dok ona dža razmisleđu Isus džanđao lengo miso i kojeg trenutku Isus vakerao lenge, dobro red. Penolođike, nakam taj čovakmen, da vle su lafio kjeričke čororen. Negođike kad bi čovakmen, gdje od Duh Sveto, koja su proroku i džao prorok joj. I od Duh Gospodnji vakeri ka vlko tumaro životi i dalje Isus vakeri ko vodinitu men ki istina vakeri. I dalje su Isus vakeričke hemočke ka vakeritu men ge sa u Isus vakeri mandar. Znači u Gospodu večinđa da ka vrlo sam prisutno se da vlesu te živini ko nardo. O Gospod kad vakeđa da kol 3 veka vaskrsini i da ovka džavolenda, a da ujedno ka vrlo Duh Gospodnji koaka prebivina nolenda. Vo Isus magledate vakeri da ovka vrlo samim tim od Duh Božji jeste autoritet Boga živoga. I od Duh Svetike da vrlo ke manušengo životi, ova vrla na taj način te vodine manušen, ovo na taj način na vrlo ke manušen su životi ti gare manušen i dalje da riva kere da vrlo su lafičke. Ove dva koako i garimen ki istina, ove dvačke koaka u putinimen, sa okva su Gospod kamangълтева kere mare životenge. So značini da kroz Duha Gospodnjega meniš najde vleso glaso, jer samim tim u Isusa vava keča. Ovdje ko objavinitu menge sam mandari. Dalje u Isus vakeri kojeg trenutko, džike su učenici i madran, džike ko stanje, ke naka totumen da džike ništa te vakeren, ke na neki način ke nolatumen so te vakeren džike. Ponovo džike od Duh Boži džike kao na tumare životende i kroz od Duh džike koltumen so te vakeren. Znači od Duh Svete dva. Od Duh Svete ovako svjedočine vdjeki današnjom doba. Magalate ovaj krajevih stvar. A meni šajte služi najđibdedovasi i te propoved najdovoljsu lafi. Ali oko Duh Sveti, na osvjedočini ke manušesto srce, te osvjedočinile, te penule se do odelva, ljanile se i te otkrino Duh Sveti. A so manuš, da ko manuš bi je devleso neko koji čororo, da bi je devleso manuš neko koji na neki način šajte krav izgubljeno, našal do, a strašno lafi kad govorili pe reći izgubljenost. Na neki način na mena djeki današnju dobu šetili kako bono narodno našal debi Isusesu. Ali od Duh Svet kad otkrine ova izgubljenost kad manušešto život, ovo otkrine na neki način te vinjo manuša volanglo dživdodeja. Te vinjo manuša vola jarnaki pe ko susrete dživdedela. I od Duh Svet ovako abdijel svedočini i objavini šajte kravo evanđelje kojeg delotvornost te svatineno narodu da Gospod jeste valjanelengi. I opravno kod Jovila da riva keri, džike ko zadnje vremenije, džike o narodu vakere da džike kasaljuně su ne, džike mladići će vaši snivati snove. Su značili da odevel, karadini kroz generacije, nakamo dži do delte dikal na neki način
коди се мануша колај самим тиме бареки вера или шајте ова крав што не се манушава крена зрела ки вера и наđена со одела га тева керичке ко младичечке, ко тернечке кавло ду Господи. И онда че онка пророку нjenva кере девле со ко објавинене девле се намера со народо. Па онда ва керичке ка санјунен сунечке снимаче снове оделко од кринипе, а со младичечке коро сунечке ва кере девле со. И sad na neki način od Duh Gospodnički kao dinik od zadnja vremenija na taj način je narodon i kao i gari va kere da vlesu narodo od Duh Boži je narodon. Ali je važno stvar slušajte ka odelke va kere da tar ova keri da od Duh Sveti potrebno se manuše su životi. Jer je Duh Gospodnja dvaj koja ka ohrabrini manuše kod se situacija. Duh Gospodnji dva koja ka na neki način ka uputine manuše сарсова ке джуби и дали ва кере да влесо лафе да ричке да Дух Господни ке далоко ученици те настанини пе ке да ке джа да ко Господ наканта чален чорорен а ваде си джапе након после 50 дана Христовог воскресења. О Господ 40 дана и njeli učili koncert. Znači 40 dana dani noći njelo lencer objavi džape i njelo zolende o toma da ri čako je trenutkova ke džačke keď naverunđa da ko uštinovo keď pokažu džapele su Isus opet džačke tu njamo develemo spastelji i tako dalje. Ali kojeg trenutko dojelva ke džalengičke ka čoven kojeg tanđike ka čovenđike kijek gornjo soba da ričke ko Jerusalem ko teđike kad žkereno vreme kad ka vlđike o Duh Gospodnji na tumaro život. I jeste džara diđu učenici su sese. Ondike beštine kjer ja gornjo soba nakon 40 dana kada Gospod vaskrsinđa i posle negdje da ripara dežde veke na klov ispuniđa peva 50. dan kada Duh Božijalo. I od Duh Božići kada lo ova loko narodođa ne nalikoli kjer ja gornjo soba kola apostolja kola džiker džo obećanje dživde devleso. I ova obećanje kada lođike dživde devleso on nalođike samo na taj način ko učenici Atenol na neki način osetljivo. I Biblija dariva keringbiću da alođike sa rek bari balvalčke. Aličke sa rek hukanje vetra i dvaja balvalčke kada aličke tako rečičke zatresinđa šajteva kerav prostora da teko te oni njele. I nas samo su zatresinđa nego njele na neki način ava čudno jer njele na neki način ava osetljivo. I ava njele na neki način a se manušenke kanate šunenava hukanje vetra. Kada lo Duh Gospodnji, odoboričke jako alo, odobor silno aločke Duh Gospodnji, da on narodučke, ko te njela da teki blizinačke šanjeto setinena dva prisutnost ileva aviba devleso Duh kada lo ko učenici. I kada lo Duh Gospodnji ko učenici vakere. Ončke ispunim džepe, da ri odoboričke silno jako ispunim džepe, da kojeg trenutku počinjete vakerenčke govorenjem u drugim jezicima. Što značini da kada lođike od Duh Gospodničke, odobor da vleso lafi vakeričke ohrabrinđalnego životi. Dike neka ri kojeg trenutko Pavle da ri, ili zapravo Petara da rike do Isuse dolinđele. I ke penđe ne se manša tu njalno Isusa. I kojeg trenutko di se džulida ko kraj primetilne pila, pa tu njalno jeste Isusa. O Petarčke da ri, 3 puta odrekvini pi penaločke na meni njumli Isusa, mena penđeravi Isusa. Svo su Petra vala keđa da randilo. Ali ke dalo Duh Gospodnji na dolesto. Petarčke, uštinočke na neki način i vakerđačke u govornim jezicima. I ke da vađike i njele na neki način, da vaj njele čudno na neki način na so narodo. A dva i njele primetljivo je da vleso Duh ke dalo. I o apostol ke ritiločke te svedočini o narodu kojeg trenutku čudni džepe so desinipe so na neki način nadlama nušava kere na drugim jezicima. Kad on drugim jezicima ali drugim jezicima ne njele u to vreme na neki način nešto su ne njele razumna, nego i njele svakonema nuše su to doba po Jerusalim, a so svakoj nacija te razumenene da vleso lavi. So se 20 džapa. Pošto da ri Biblija da riva keričke i njele di se manuša kolaj nječke elamića, parčajnja di save manuša i njeleđke arapija i njele di se to aver tanati, krit, to različita narodu i njele da ri manuša. To različita nacija šajteva krapke ili džepe da teko Jerusalim. Ali že do apostolji kile, onda kad džeđike elamitski, neko lenderva kad arapski i tako dalje. I onda on čudi ne nape, sar šaj, adla manuša, kulaj ti Galileja, manuša kulaj Jevreja.
те вакерен коненге езици, те објавненчке велика дела Господња. Јава на неки начин и njena со народот чудно, и некако го бузмиđao страх на неки начин, и почиđете разуменен да кодевел објавили по лафили, а со народо на неки начин на ноајек посвест коленго разум да колесо долазе сасим близу, да вањано народот те приближнем без оđивдо дел. Али па не се вршават ле и пенđечке, ма навечке, он матеđке, сигурно ќе да е мол пиле дари наđена со неви мол, и онда ќе он почиđете вакерен кола језици. Ке шунđаво апостол Павле кој тренуткоđке тердино, усваро Петар, терđолаđке вакеричке, на неа васот мен мислена, дека клачке манушај, дека кла манушаđке, пилеđке дјамо, која ту мен назовенена, не ви мол. И да он вакереначке говори на другим езицима. Колато мена дечке шунđено евангелие е джив деде месо. Него джике кава кратмињичке, ква времеđке ко то пророк вакерđао јој овна помине два. И онда овна поминела стварја да ко задње временија се ке ствара каде си нема. Отер нека пророку њенка са њуњен су не кади кен утвари и тако даје. Оде велко открини. И онда Петар уштала и проповедини о евангелие. Проповедини Исусе. Проповедини Исусе и објавини ги приналишки, али тумен, олестаджи од рекниđentumen. И онда он ке шуđедва, ке пенđе кој тренутко народучке, со вањанаменте ке раđке те вињова спасиме. Куđанаđке ко срце, он од рекниđепето Исусе, не само со вакерđечке распринеле, ковинеле ко крсто. А о Петар исто леманушенге, ко од рекниđепето Исус, објавини о евангелие. И о Исус, заправо, ке до Петар објавинđao евангелие, откринđапел ненге животенге. Од дживдов девел и силу добор милост. И да нема нушенге, кола на неки начин дрекнинđe полестар, на неки начин наруша кола пинđe расплига, од елдинđален могуćност, те шунен о евангелие. А дла иста мануша, кола на неки начин пинđe ослободинам ге варава, але Исусе разапинела. И он јава јест учинидже о Господа тие и у то време заправо открими пеленге кроз евангелие, каде Петар објавини о спасење, о Господ сосегело ко крсто, да ги носел ленго грех и да ваљани те прихватине на два опроштење кроз олесо свето рад која тавдино ленги животење. Кога тренутко народо пеналачке куđаненко срцева и пенđечке со ваљаните кераменте спасенамен, о Петар дарива керичке крстиненто менđike у име Джекакери Исуса Христа, напомини само два речке и на тај начин ковен спасиме, и на тај начин кај добинен и милост или на неки начин и доброта о спасење дживдеде влесо. Кога тренутко ке влесо лафива керичке да пограно баро број преданđепи, огромно баро ке број геле те крстиненпе ко 3000 душе, 3000 мануша, шајња вате шунен, и та вен, те крстиненпе јесте, те предањен помаро живете со Господ и те наставинен од тог тренутка те живинен Исусе. Од тог тренутка појавили пе гекбари кангирио 3000 људи и кангирио ствари нешто, слушајте во крав, сам почетак, на неки начин, на не само ова време, каде Господ објавинđao спасење со ова 3000 мануша, кангири постанини од сам почетак, ја што Адем и Ева, па ке дика на неки начин дари сародел пребилинđa ко народо. Сава представино заедништо е девлесо ко народо и кроз Аврам, кроз Ноа и кроз Мојсие. Ава са представино заедништо е девлаја е народо. Одела веки данашно доба исто преживини ко народо и силева благослов свако мануш која силе присутност е живде девлесо, а на поживот. И шате ли када тека до Господ објавини кој е нево завет, а вас завет представини заправо милости, или шајте е крав милоста се свако мануш на по правди, на по делима, на пало ленго шукарипе, него пала Исусе си милост. Ер ла 3000 мануша кова тренутко разумиđe да он шај те приминен адја доброта или милоста дживде влес. Али онда пала долесева кере да влесо лафичке, од ту Господничке свакодневно ќе дари до манушен, колаđike алеки кангири, свакодневно, свако дијечки њеле неко која ло те предеини по животи, а со Господ Исус Христос. И ако дикаје важна ствар, о ду Господни, а две иста ствари радим. Ова ло те живинано народо,
и на неки начин ало исто kroz Emanušenge živoća te proslavinipe i kroz Emanušenge živoća ta vl na neki način kroz olengo muj te je objavljeno evanđelje i ava Duh Boži to svedočini pa kjere da se la fae e nardon te razuminen da jeste valjanon geo Gospod Isus Hristos. I jek interesantno stvar kjeri ka a Dio Gospod jeste a dje mangla na neki način te prebivini ko po narodu Quaca dăl po živote su Isus i a dariva kere de lesu lafiđike da kod Duh Gospodnji živini ko narodđike, da kod Duh Gospodnji đike dva koja prebivini va kere ke de lesu narodu i onda va kere de lesu lafiđike da kod Duh Gospodnji i sileđike osjećaj te to volna i šajteva krav samim time te to ule osjećaj te prihvatino manuš ole ili na. I a te šajteli kada te gradini pedi se stvarja ko te dolesu lafiva keričke koji trenutkođike ma savlazinečke dolesu duh sko olajđike njena darika parisime su dan izbavljenja. Znači da je dolesu duh i sile šajteva krav potpuno osjećaj ili samoosjećaj su te šajteli kada kod Duh Gospodnjina ne samo su dijeki dan što doma manušava kerena da kovđike samo ih sila ili nađeno su nego da kod Duh Sveti jeste osoba. Kada šajto se tinipe te razočarinipe tu kojeg trenutku šajteva krav ili na neki način te ožalostinipe. I kako ti Biblija vakeri da kod Duh Gospodnji džike šaj jeste i te žalostinipe. Tako da od Duh Gospodnja gdje mangla svako nema nušeste te prebivini i svako manuša gdje šajte previni od Duh Gospodnja. I jek važno stvar su dariva kere da vlesu lafi da od Duh Gospodnji kojeg trenutku džike sile potpuno šajtova krav udoke manušte su životi kad omanuš životaje služinja su čim to dela. A dari jek interesantno stvar da kada dari kod dela apostolska kad do Ananija mole sirovničike gdje i Safira ova džeđike o Duh Sveti. A dariva kere dolesu lafi kad apostolja rodinđeto narodu te denđike su starije vrsta dobrojni prilog to kva su leni njelen ne su ko su saj njelen dinđe ne se čakđike bikinđe pumari manje i tako dalje. I onda va kere dolesu lafi da ko Ananijem i Safirađike dođe bikinđeđike pumari njiva. Oni njela je njiva, ali ke od ja njivađike kad bikinđela on magje la parete dena su del. Ali kad alete dena la pare su del, on đike nađe te delenu potpunosti ko bol bikinđe njiva, nego kad dinđedi se pare, ne se pare za garađe, ali njeli iskrena temoten da a čađe pumenge pare, nego vakđeđike meno dobro bikinđami njiva, i jekeđike la pare dađike, a su Gospod. I onda ko Petarđike, kada Duh Sveti ulesi progovorinđaj, razuminđaj, penđađike, soseđike, dolinđen, tova venđike, a su Duh Gospodnji, da ovađenđike, manušenđike, nego ovađene devle. I kova trenutko strašna stvar je da si džep. Neka zaštitino del sarijen, na neki način, ovaj strašno šajtove krav, da kova trenutko džike verila o Ananija prvo, o lakorom, kad izgovori džavla lafija pevo imulo. Nakon toga džike aliju lesi romnida i ojde džike kad kućalo Pavle uzvaro Petar i ojde kad kućiđate ovaj kere da tačke sosiđke dolinđen tova venčko Duh Sveti na ova dženčke emanušenčke na ova dženčke devle. Nakon toga i ojde džike peli i oladećki iznosim džava. I hadaći da oko Duh Sveti neko koji šajte ovaj krav pravedno i da Duh Sveti nešto su na neki način na očekujini, na valjani manuš sa Duhom Božjim te ulejek šajtove kravi sa ke slobode. Jeste mi živinaki vreme milosti i ko ova vreme ko te na neki način šajtove krav i sjemena va milost napalo delima maresu me malo pre kažem ti početka nego živi napale devlesi dobrota prema devlesu milost. Ali na valjani na neki način kao mari živoča te dopustina, te izgovornadi se lafija, kola anglikangiri neispravna ili anglo šajteve krav anglo sam Gospod. Jer odel prebivini ko po narodu. I ako je savke stvara postanjena kao maru živoča, onda na neki način amen
шај едноставно тоа слабразна, заправо Дух Господни те ноула маре животенде. Па нек стату шајтове крав, не до Бог шај, ако жарде сини преко маро животи, та вакви са ки ситуација, те ноламе на вас заедништо со Духом Свети. А тешко да лема нушенке која нанеле вас заедништо со Духом Свети. И ако Дух Свети нам пребивини ко мануш, онда мануш со десини пеке мануше со животе. Два мануш веќе нанеле заедништо џидедела. А ке да мануш нанеле заедништо џидедела, а два мануш заправо шајто сар неко која нанеле удео ко Господ. И нанеле ва шајто крав џивдипе ко Господ Исус Христос. Така да веома важно те водина рачуни тоа маров живот. И чак ек ствар со вакери да со лафиџике, шајте хулинеџике и ко сам деелџике и ко син човече дарио Исус вакеричке, али кула на Духа Светога. О Исус вакерџаџике накам тоа ленге опростиме. А кула на Духа Светога. А вај не опроштиво грех. Накам тоа простими пед вајма нушенге клав кулмена по Дух Господни. А ва нака тоа опростиме. А на неки начин хула на Духа Светога џанено и сој. Ке нешто дел чинини, а омануша на веруњена дека во дел чинини. Хула на Духа Светога ке до Господи излечиџади се манушен. И не се мануша да рива ке джеџике, адваџике, на неџике, то дел и тако дале. А онда Исус веќе чанинге кој тренкоџике. Салква со чининичке, чинини прстом Божјем или делом Божјем. Кој тренутко ке дон на веруџеда. Али онда Исус веќе ча кој тренуткоџике, сако простини туменге. Ко простини пету менгаличке. Хула на Духа Светога. Или на неки начин хула значини нешто со, боле речено, цар некој која на веруини да делима Божим да си ненапе од чудесија со оделија стечини. И онда, о Господ вакери дека лема нушен ги накам тоа проштиме. Никад лема нуша повен едноставно избациме тоа џидодеја. Така да веома важно комаро животи ке вакеру о Господике, кој тренуткоџике дарио апостол Павле да тарвише пуќа вакери, води на рачуничке сар, допустено Дух Свети тавлкото маро живот. Мажике те съблазнено Дух Свети, мало жалостини на Дух Свети. Тар веома важно ваљаните година маре животен. Jer Duh Sveti ке да влока маро живот. Нешто со јесте испунине маро живот. И нешто со јесте на неки начин на маро животи овола благословено шајте крави сречно. Jer Дух Свети ке на неке мануше со живот. На два мануш често пучако по животи, а вола ке дија ситуација те новол шајте кравко по животи радосно. И опале да тарма гледа чак и те вакери. Кој трутко пале да рио кери ке радуњето ме ко Исус. И опале да ри више пуча напомени исто лафичке. Радуњето ме ко Исус, па онде ќе неко време понова кери. Па радуњето ме ко Исус, па трито, штарто путе да ри опале вакери. Радуњето ме ке ко Господ, увечке, свагда радуњето ме ко Господ. И онда тоа е кратмење да че ја право радост, наштито олако на нео Дух Господни ке мануше со живот. Наштиеват испунине мануше со живот. И онда е екстар со валјаните разумина ко маро живот. Увек валјаните да тана со Дух Господни. Јер ке до Дух Господни ко маро живот. Онда на неки начин остварија ка промени непе да те курија мениња. Курија мен живина. Ке до Дух Господни ко маро живот. Од Дух Господни нешто ка чинини тоа маро живот. Од Дух Господни ке ткола маре животенде. Ока манифестуини пе и која вер мануша. Накамо Дух Господни само на неки начин тола на менде. А да те кори готка грдина, ки кој год просторија тоа, од Дух Господни да тека ширини пе, косетини пе два мир, косетини пе два мир из Духа Светога, косетини пе ја доброта и џивдеде влез. Мешајте краве ствар, постојина ди се мануша, ке дикади се манушен кола испуниме Духом Свет. Привлачна на неки начин омаре животенде, волина тоа да е манушенца. На неки начин филонге те бешесар ке манушенцар, те шунален со онва керена, те приближинава едноставно да не манушенги. А дали со они испуниме, шајте крав Духом Светим. И да Дух јесте живини коленго живот. И ова ек шајте крав благослова се мануше со живот. И онда ек стар слушајте как е данашно дова апостол Павле дари вакери, и вакери да влесо лафе дари ко дела апостолска. Павле наштињесва ако не мануше сте молини. Значи, нели се манушен тараќо Павле те молини. Нели се манушен ге коленги заповедниџа ки сусе со на томен састе. Не се манушен ге заповедниџа томен ослободимето демонска сила. Сава од Дух Господни.
и сила Божја која нjelе надолестава да синџап. И па лек ствара деро Павлечке со окери и Павле нjelečke да се марамице. И обче би нjelела и косела по зној, jer дари обрната ти пења. И onda че ковала марамице на долако мануша на неки начин ти гарена ла мануша и ти чуено про на брве. Обиња чаја ла марамице, ало народочке. Лена биња ла марамице и гареначке ла мараме и чуено про на борбе мануша. Кобори не значи Дух Свети присутно да о зној ке до Павле ко сљапе, да е девле со присутност и е девле со Дух Господњи. Не не само но лесте, него и нjelе и ко деловија, ко лесте одече, и нjelе ко деловија ла марамице со ко сљапе, а да те да манифестујајапе од Дух Господњи или од сам Господ Бог и нjelе присутно. И магалте краве ствара маре животен. Со года маре животен де синипе, ако Дух Божје маре животен де живини. Едноставно морате разумети да ако Дух Господни на живини само ако вас со няма мен и роделва кажешке ви сте храм Дух Господнига. А дали есте Исус Вакеричке? Кој тренутку Исус Вакеричке да мени нямам црква и живде да лесе. Да коделчке кавалика живине маре животен. Да едноставно ка настанини пе комаре живоче. И есто делало и есте настани джапе комаре живоче. Ало Господ пребивини на само на менде него пребивини некади комаре ствари. И есте комаре ствари да пребивино Господ. Со комен скурја и са со анамендите джола е да вле со присутноста да те е на менде. И често пуча шајто крав да кадва шајто јако приметливо и шајто ова јако осетливо. Ако од дух есте живини комаре живоче. Така да велмо важно комаре животите да со Дух Господни там. Те да та вела маре животен, ти исполниме на Дух Божи. И од Дух Божи ке ти исполниме, но нака ти исполниме само кој одреđено мера. Оделна маглате долавене со ко благослов со Духом Светим, кој врста од оборвањани ке и достаке. Него оделна маглате долавене на два кој огромно шајте керав неограничено присутно со Духом Светим та волко маро живот. И едва шајте керав одобор јако и одобор силно ке кавол комаре животенде, а два мора сваштате да силипе са намером Божјом. Ке говори, но ред свашта, со годо Господ камангълте чини ни комаре живоче, а ва есте ке десини. И со года ва камангъло Господ те учини ни кора за маре живоче, а ва есте ко вол одобор на неки начин видливо, одобор прихватливо и одобор ко ола ва делотворно. И одобор ава ко на неки начин опитливо или болje речено шајте кра видливо. И ава есте кол. Али маљаните да маро животи више и више, а се девле со дух. Више и више те родава шајте во крав дух која ќе исполниме. И чака деро Павле во керичке а со народочке кој тренуткочке мадикенчке то опинентуменчке виномчке и тако далечке котечке о грех и о раскалашностке деро Павле во кери негочке перентумен иличке опинентуменчке со Духом Светимчке отечке и те влесичке слава као на ту маре живот. Тако да два вањане маре животен. Кога ти исполнинаме со Духом Божјим, jer ке исполнинаме со Духом Божјим, од Дух Божји онда два која ки гариме, од Дух Божји вако ако сведочиниме, од Дух Божји вако ако кери маре животен. И магалте ократно ги старке до Павло, о Исуса ради заправо ке до керичке, овка сведочиничка, овки гаретумен ке истина, и овче ке објавинитумен ги оква со мекам гапте учини напту маре животен. И без Духа Господнига менава накам те джана, на шти препознањајте влести воля. Накам те разумина, со дел маглав дие манда, со дел кава кериме животес. И со дел на неки начин ка мангл мете чинина. Jer ако Дух Божи на не, onda me nakon razumina влести воля. А од Дух Господни ке ди комаро живоча, магалате во кратно ги стар. Ово увек на неки начин ка напомининге со, е девле со лафи. Е девле со лафи на неки начин кол сарпани комаро животи. И ава пани на неки начин ке кол комаро животи. Ава којче ке извор живота. Jer o izvor кој? О Господ Исус Христос. И амен ке ни ням са Господом. И ке дава духа вола, е девле со дух комаро живот. Onda se ostaka radiničke, ka vakero pa someva ke džunčke, ka posletirite meno pa someva ke džuntumen. Ovo znači dva koa ka vakeringe e devle solaf. I često puća kod se situacije kad nalazi namen. Da li njetu prilike te što ne stare devle solaf izgovorini na neki način tutar, te dušatar
вакери неко, ава есто дух, ке изговорино свето писмо, ке изговорино рече девлесот, ке вакери упа состоини ки Библија, и ке вакери ава туке, ке досведочилиту са речима Господњем, ава гласо, и ке чунаја два гласо. И онда ек ствар со вакери девлесо лафи, овој сока напоминиме, ке девлесо лафи, и често пуче девлесо лафи ке изговорини, jeste ке изговоринела речија Духа Господнига. Некаде девлесо лафи ке изговорините да ек стихте девлесо лафи. Нешто со туке кавањани коди се тренуци, коди се ситуација. И ава стих тут ко храбриниту со се, баш ке дија ситуација ко те ту ка налазинету, ава стих ко храбриниту или на неки начин ава со локи ко мислот и Библија, на неки начин ка вакери ке одел ка поспешениту или ка припреминиту со ова време ко те ту заправо ка на ке. А ава време ко те тука на ке, ава ко заскоро близу, jer odelke vakere se manаше со живот омна вакерија со време процесија за годину дана и така дали. Ова кери за време акула веќе менка су сретинаме на дале време. И есто дела два вакери. Тако рек и онде те влез лафи пана вакери. Ке те влез со дух ке вакере маре душаки. Да каменџи њаме да влезе чарачки. Дух Господњи ке говори воме духу ке да смо деца Божи. И ава и нешто со авдио дух вакере маре животен. И ава нешто со мене авдио храбрини ме. И есте ваџар. Еноло дух Господњи. Никад комаро животи на камото се тинава очиско љубав е да влеси. Накам шето се тинава. Али ке да волава откривење, ке родел мангълната вакери ке да ту њано лесо чаво, да ту њано леси чајка, не ли кадава? Ке ту ракету коди се ситуација, ко те на неки начин, ко те њан кој тренутко чадото сао народо. Ке на неки начин разумина да њан напустиме чак тоа тој најближња. Онда Дух Свети мангълната вакери ке нешто. Те душаке, те бил мабринин, ту припадинаја со Господ. Ту њане де влесо чаво, ту њане де влеси чај, оде вели туа. И ексвар ке вакеро духа двате животете. Едно се начинава благослов. И мангелте вакерам ке ексвар. Сарете на пустинето веки там што добро. И едва на неки начин и ко страшно, али на неки начин на нени е довор важно два. Со се мангавате вакерам. Jer o manuš, iako na pustini manuševa, ništa nakam te povredini tu odobor jako i odobor nakam na neki način te ovaj peravdu ili razočari me. Ali kada Duh Boži, vakerike, da ovtua i da odevel tua i da sa neka čovjek to odel tua, tu na neki način kao ova trenutko dobina ja snaga, a ja ljubav to dodela, te motinetu sa čavov ili sa čaj ko naručuje Đivde Devleso. Те мотинето кова крило е Đivde Devleso, ко те шајто се тинава загрљај Devleso. И тоа е засигурно да припадинаја со Đivde, да ту њан дете, да ту њан заправо е Devleso чаво, да е припадинаја ко породу и породу њан заправо е Devleso. Тако да мангавте во кратни ствар, допустине на Дух Свети тоа ту маре животен. Ко борке допустинен, више и више ка препознање Devlesi воля. Од Дух Свети вако апшавала мануше се видикија, ке препознање Devlesi воля. Од Дух Свети, а тие ки данашно доба апшавала маре видикија, те дика саве времија узаменде со десини пеменц. Без Духа Светога мене накам те дика. Пратине на тие со десини пеко свето. О свето живини ко оква свето или заправо мануша. Оква со студика, короленде вана постоини. И оква со тушуне, короленде вана постоини. И туке ти кае, и ке шуне со десини пеко свето ту пене ко паро времења, ко страшно времења. Дике саро бенга вдеки дан што доби гари манушен. Која вак туке открини? Од девел кроз Дух Господни. И шунене се ствари изговоринена при се лафија. Кола неисправна на само премало мануша, него неисправна премало Đivdo девелда. И ту сава ке шуне на неки начин разуминаја дека ова време ало ке до народу ка хулинен прем англо Đivdo девел. Ало ова време ке до народу на неки начин ке живенен само живно животи. Ало време ке до народу дари со кере Devleso лафи ка живененчке ко тека пенен да кон на неки начин ка ги керемпе ко пумаро јако, пумаро его, ко са, кој баро знање и ка нас помине пумаре животете да кони све знајучи. Али, а двоа народу наштите приметрени, наштите разумененава. Али туте со живино Дух Господни. И е Devleso Дух која живините животество. Овие два која на неки начин туке откринева туте дике и те пазинету.
И од Дух Господне едва кога живење на туте те сачувени то љубов, те на шудрол, те на охладини, те на неки начин те на цидълпе, јер со се. Тути си тоа осеќај, а вере народом. И мен шате дека да се манушен декола живење заиста да е добра и силен осеќај, силен само шате во крав со осеќање са вере народонца. А два кочини, ако на од Дух Свет. Касте на постојно Дух Свет. И кој не дозволничал Дух Свет те живиноле се животес. Он наштите улева со осеќање вере народом. Наштите разумине вере манушен. Нашти на неки начин те шунува да манушен и на неки начин те прил кој шете во крав кој ќе сако стање, тако речите, кариек део, толенго проблеми Иов, со Дух Свет во откримилање. А дике на Диоко Свето со десиник, никој нека са денема гледате разумени. А Дио манушади се ко проблемија, о најближнија денема ги на те разуменела. Може да нака разуменито то право, може да нака разуменито ти пена, вие ки данаш до со се. Ali ova vreme kad ona vana štite razumenjen, ali su duh na živi na lende, ali su prisutnost na lengi životen. A da teko te na ne se osjećanja, te na ne duh Boži. A teko te na ne razumevanje, a te na štitolo duh Boži. I jedva i siko sveto. Ali tu koja se osjećinete overena rodonca, tu koja ti kaj pene, strašna stvar je vena, tu koja šeti pene, kje man še se greo, pa man isto na kala. Džandak ko devel tua. Džandak odeveli dalje i gari to života. Džandak je develi so duh na neki način i gari tu. Da tu živi ne i dalje ko prisutno se develi so. Da tu njena dva osoba koja odeveli gari, a dva životi. Da to životi pripadine su živ dodela. I da šajte ova kerete živote se neka od duha vola i da neka ovameh zapravo metu ova hram ko to odelka vol i ki spunini mo životi svako dive koje neograničeno volja e živ da devles. I da se men sam narod devleso, ajde na Gospode tu vodi nam. I onda kada se nempe stvari ko marežovač. Posto njena stvari na neki način ko te amen šati terđaraj devlesi volja ko marežovač. I a ja volja ko te šao manušte terđari odel nikad na neki način nakon te presilinje manušete prenaси ni njano pravo. Nego ova odeli jeste i kamu k. Je da li se meni valjante razuminajih stvar. A meni jam savršen. Pazine, niko meni da ne savršen. I evo Gospod ganđa. Ali Gospod mu dao te okratmige da bi čalđao Duh Bože so savršena manuša. Nego že ne kori živenje od Duh Gospodin. Ko manuša, ko je to masen, to telo. A da li ovo delo su lafio kiri da ka meni njam že se posuda, že te puva, da riva keri, že zemljani sudi njam. Znači ti puvinja. I odelo keri, že da kada teđike odelo, že kaj činini pivoljačke. I da vas zemljani sudu odelo, že kad dolpa ka koristino je peslavake. Tako da ako mangadile su duh i dalje te živini ko maroživoć, ma smatrim da vanjajte ove savršeno, nego smatrim tu da vanjajte okorinето svoj Gospod i da vanjajte razbrinete životi na neispravno, ali pokornost predstavini devlati volja, a nami volja. Kada li su Isus vakeričke pokorim tu mande, a međike ka uzvišinatu. I jedva uzvišenje jeste, šajte ovaj krav nešto su odelka dela mare životen, a rekomendo pustina te boravine u Gospoda mare životen. I ek stvar u Isus vakeričke, u ek trenutku će odela vakeričke, da meva više puća vakerao, od nevođike u leso prestoa i puvđike, gotevođike, boravini ili na neki način će gotemu klo odelke pređike. Ali odelko je trenutku dalje da riva vakeričke, ali sa vođike tu međike ker mangi ker džen. Odelke kakav će ti međike dom sagraditi. Su znači indo odel, koji trenutku laba rode, ma gledata velte živini ko mare životen. Ali sarđike, a žačke su počalo od Duh Gospodnji, jer sam Bog i od Duh Gospodnji, zapravo Gospod ili od Evel, kvaka živini ko mare živoče. I ove dva koja jeste živini ko mare živoče. I ne volim navate ovaj kerab više puća Gospode, ava me životesta. Ma mukma Gospode, macite to lice madre Gospode. Neka pratinima ti milost, neka te Duh Sveti garimo život. A sasuka di ka na neki način mare životende.
Окоја со шао делте чула ма режиот ендите дика, дека джарова. Мати дика са во светосот дикала. Јер абдијеки данашто долго светосар дикала. Еме да влесо народот огромна разлика. А дија и разлика джанено са ви огромна. Бари разлика. А дија и разлика удањеност и сила джанено и кобор. Бут. Наштитело крав речима и ти изразинава два коборева удањеност. А ваке спомину удањеност, коборо мануша женена ки таму. Коборо мануша на нелен од дживдипе, на нелен заедништо девла. Кобор на нелен ава спознавање дживде девлесу. А од духа два која и гари ми кола. Од дух Божи особа. И ајде менам дете пна. Нема галати живи направо девлесу дух. Нако те повреди навти Господи. А галата веме животест. И ако моделесу лафове кериджике, ако са греши млададжике на неки начин, постои ни покаяние, постои ни нешто со шајтете, желајте во тоа опроштењето од Јудодеја. И увек те дика одделија Јуде си комари живочи. Добре со духу века да те. Магалте во кратни ги ствар, уриготе джа, најки ке джама реки ренде, дух Господни джана менце, дух Господни чола ко народо, тоа чона ке те, а дух Господни на чола само ке те ко народо, него дух Господни джана ту менца, а дали курито менка джана ти, курика джана ту маре кереса. Джана ту маре кереса ту мен гарена дија снага, сила, или дија победа джиде девлес, ко ту маре кера. И е важно стварте ди кажа, але те го тој дух Господни, а те наштините во порази. И не сум галте во кератни го бенка, но порази на неки начин не су те ди камена, ричка ди се порази. Го бенка увек на неки начин ма гледате за тресин. Не се ствари, али никаде што те рајадла ствари, сосе. На неки начин увек ди кажа нешто со бен градини. Али од дух Господни ке да марže од тени накано да те потресини подобно. Од дух Господни ипак, а два која а не марže од тени. Ти изборини пе, ти избојевини дија борба. Ти керимен ко Господ. И на неки начин те објавиним ге еде влеси слава. И онда те промени не постваря кома речера. Вера во католини кома живот. Реси вањанин ге дух Господни. Без духа Господни го која време, од те мен живена, накам шетуламе, а два дале животе дживдедува. И накам бутур на неки начин деджа. Накам шајкор за маро животи, лако джинджам, ако од дух Господина нема инса, те накакро за два времија, кроз за два друмо, кото девлесу лапшеве керичке, да тесно друмо, тако енаме разна проблеми и тако дале. А речи кod дух Gospodni која кола мареже отенде, окросава и кутушиниме, и ко храбриниме, и кет капе рада, обичи ка вазделаме, и ка наставини ко маро живот ти гаре. Tako da ajde tu šta Mare prende, te roda van, prisutnost je devleso i te roda dja jag. O Pavle, zapravo Jovan Krstitelj, jer je neki putike vakerđajek stvar, međike krstinato međike panja, a vao kjero Jovan. Neka krstinato međike panja, me vake razlika, ali džike, i siđike zapravo Gospod, džike ovdje krstinito međike ognjen, duhom džike sveti. И ако манга тоа крстиме огнем духом свети. И ако манга два дух свети, е пребивино довор снажно и силно кома ре живоче, овој вајанте дара се таму. На вајанте су динамен, на вајанте ли кама животе пинамени и учука. На не се ствари ме животест. Него вајанем детете животе пинам Господе, ала ме животест. Нека то дух света вола ме животест. И нека ва живдипе пребивини кома ро животи sa duhom sveti. Amen. Isuse Gospode. Isus. Gospode. Tu je njan samo del, Gospode. Koja je njan dat, Gospode. Koja je njan neko koja u potpunosti razume maro život, Gospode. Iznad svega mo životi, Gospode. I tudi ćemo životi, ili kaj svako nesu životi, abdijeka te, Gospode. Ja mare živoće, Gospode, gratute otkri me, Gospode. Je to lafio kjeri, Gospode, sad žena je to mare živoće, Gospode. I hvala ke su žena je mare živoće. I hvala ke su žena je životi, Gospode. Jer kad te nađenemo životi, Gospode, ne više je, Gospode, ova nešto su kava kereme, Gospode, tu a somo životi da ne se stvare valjaните менинавите поправи нам, Господе. И хвала Ти, Господе,
да двама керито дух која живине мари животен бе Господи. И хвала ки Господе, та дух Господе пребивине мари животен. И амен молинату Господе. Ту која Господе, вакеджан Господе, ти исполнинаме нолај Господе. Амен веро да Господе, сартусо вакеджан накам те чамемен чороре Господе. Него да кадето дух Господе, та волко маре живоче Господе. Која Господе, каво диниме Господе, која ко објавини ти слава Господе. Кава керинги која со тука мангете вакере маре животен ге Господе. И каво диниме ке истинат ли Господе, а туња на де истина Исусе. Jer tu njam put istine i život, Gospode. I to duh, Gospode, kod krininge, Gospode, tu ti Isuse, kod krininge ti slava, Gospode, kod krininge ti istina, Gospode, koja tunja, Gospode, te prepoznanjala, Gospode, te piraki istina, Gospode. A koja sveto, koja postuni laž, Gospode, te razumina, Gospode, to duh te vakeringe, Gospode, te bišajci damen, Gospode, te bišaj prepoznanja, Gospode, koja vreme, Gospode, o lošnipe i te prepoznanja, Gospode, i neistina, Gospode. A dva, Gospode, samo šaj kroz to duh koja tu bića džalne i koja prebivini, koja živini, koja mare živoće, Gospode. I amenam djema gateva kera, Gospode, tuke, ava duše sveti koja mare živoće, Gospode. Blagoslovi me i ispuni nam, Gospode. I igara me, Gospode, te duha, Gospode. I to duh, Gospode, neka igare me ko savremenija, Gospode. Jer tu je kerđan, Gospode, da okola mencer, Gospode, ko savremenija, Gospode, ko savremenije, Gospode, sa, Gospode, dok tu na veki put, Gospode. Jer se hvala i čast, veličanstvo, Gospode, tuke da vodi namen i blagoslovi namen ko sa, Isuse. Te navesti, Isuse, molim džam tu. Amen. Delnika blagoslovili tu men. Šeti duša. Jek stvar šetova krao koji svi dek pitanja, možda ni imali gdje Bud nešto reći, to nađe na sose, verovatno kla muzike ride formiši, ne namen semen muzike i siđani džape, čavama rukom šija, neka blagosilno da ja sutova kjera. Rek, ja muzika kojarička, la namen da li koncentracija šetova kjera, hvala da vles. Neka te blagoslovimo. Lena pa šudrokin. Odlično, hvala da vles, super i njena. Bešte su sine. Це супер. Kako pomagala se pio? Туди приклади міня. Pomagala da ti pe mene kad se kafa. Da. Pomagala kafa te pio. Pomagala te pio.